Številni tuji popotniki se že ob prvem stiku s slovensko naravo in pokrajino zaljubijo v našo prelepo državo. Nič drugače ni bilo z nemškim parom, ki pa je šel še korak dlje. Odločil se je za nakup parcele ob robu Vipavske doline, ki se ponaša s čudovitim razgledom, in na njej postavil sodoben počitniški dom. Tale sodobna pritlična hiša z ravno in zeleno streho se je ugnezdila na tako rekoč sanjski lokaciji nad Vipavsko dolino. Ta čudovit pogled pa nadgradi njena notranjost, ki je sicer zadržana, a hkrati izčiščena, elegantna in nudi dovolj topline za res udobno bivanje. Tina in Jana, živijo, pozdravljeni. A se spomnita prvega vtisa, ki je nastal na tem mestu, ko sta prvič stopili na tole čudovito parcelo? Ja, vsekakor, saj v bistvu, ko smo stopili na parcelo, se nam je odprl prelep razgled nad celotno Vipavsko dolino. Nekako pogled seže 180 stopinj, tako da vidimo vse do Nanosa in čez Vipavski križ do Krasa. Kaj je to pomenilo potem za naslednje korake pri snovanju te hiše? Ja, to smo mogli enostavno komponirati v hišo, ta razgled ni mogel ostati neopažen, tako da smo hišo popolnoma odprli proti temu razgledu, tako da kjerkoli v hiši oziroma v bivalnem prostoru stojiš, vidiš ta prelep razgled in dejansko postane to že en kar del notranjega prostora. Kako so tukaj lokalne specifike, torej veliko sonca, veliko vročine poleti, včasih zelo močna burja, vplivale na samo zasnovo? Vipavska dolina ima res super klimo. To sredozemsko podnebje nekako prinaša mile zime in pa res vroča poletja. Imamo pa še eno tegobo, se pravi burjo, tako da smo to hišo zasnovali tako, da je na burjo odporna. Skratka, tako kot so ostale hiše, ima bolj odprte fasade, ki so proti jugu-zahodu, jugozahodu in jugovzhodu, medtem ko so ostale fasade bolj zaprte, imajo manjše odprtine. In kako to, da ste se odločili za zeleno streho? V bistvu, ko smo načrtovali objekt, smo se spraševali, ali bi dali na primer dvokapnico, ker seveda smo v vasi, v Vipavski dolini, kjer imajo več ali manj vse hiše dvokapno streho. Nekako tako tudi projektiramo recimo hiše, ampak ta hiša ima eno posebno mesto, se pravi, leži nad vsemi hišami tukaj v vasi in nismo želeli, da preveč izstopa. Odločili smo se za masivno betonsko streho, ki je nekoliko zadebeljena, seveda smo dodali malo toplotne izolacije, hkrati pa smo dodali še sloj vegetacije, tako da ta streha je zelena in sicer zato, da se tista pripeka, najhujša, nekako malo prefiltrira oziroma v stiku z vegetacijo. Se pravi, je ta potem toplotna prehodnost nekoliko podaljšana. Je bila pa tudi sama želja investitorjev v bistvu, da imajo zeleno streho. Tako, ja. V tem primeru ni potrebno nobenega zalivanja na taki strehi, tudi če smo v suhi Vipavski dolini. Ja, ker ne potrebuje veliko vode in vzdrževanja. Objekt, ki meri vsega skupaj 116 kvadratnih metrov uporabne površine, je tlorisno zelo preprost. Dnevni prostori so orientirani proti prisojni legi, na osojno lego pa sta arhitektki umestili spalne prostore in kopalnice. S tem so lastnikoma omogočili, da ju takoj, ko vstaneta iz postelje in odpreta vrata, pozdravi prekrasen razgled na Vipavsko dolino. Prav slednji je Hajke in Odgerja tudi prepričal o nakupu in čeprav je bila pot iskanja prave lokacije vse prej kot rožnata, danes oba zadovoljno prikimavata, da se je izplačalo. Hajke und Odger, hello. Can you tell me about your first impressions when you visited Vipava Valley for the first time? Yeah, when we came for the first time, that's almost the same than when we come today. So it's always this combination of nature and good food and wine. Was it love at the first sight for you? Yeah, I would say so. Yeah, actually, we missed the exit, or we took one exit too early, so that allowed us to explore the valley in a part which not everybody knows, and we were amazed. I mean, how beautiful nature is here. So it was before we came here to Ajovčina, we saw the upper part of the valley. It was really impressive. And then about the procedure, how hard was it to find the right land for you? So this was really hard. So we went around, looked at the windows of some realtors, and then I wrote emails, so 10 to 20 emails, and we received one answer.
Then we went Only with one? only one. And I didn't dare to contact private people because not being a Slovenian person, and so we thought it would be better to have that in professional hands. But in the end, there was pictures of this plot here, and this was private offer. And then I said, okay, I call them. I would say after 3 minutes that we were here, we said, we buy that, don't we? So. Was getting a Slovenian architect also an initial idea? Yeah, we didn't want to come with someone from Munich and then building here a house which perhaps doesn't fit into here. So and therefore we did an internet research as well, and we came across Hiše magazine, and so we find Studio Pika Plus here in the next village, and this was great for us. Yeah. What would you say, what are the parts of the house that represent you the most? I would like to take that that question. For me, it's the windows here. I mean, it's not only that you have this nice view, this unobstructed view around here for about 180 degrees, but it is also that these large windows allow you to go in and out, so without real boundaries. So you just have inside or outside if the weather allows, if the wind is not too strong, of course. But this lightness, this is what I think for what we stand for, to be near to nature and also moving in and out. And of course, like they say, $1 million view. Thank you, yeah. Yep, it is. Interier pritlične hiše, zgrajene po klasični gradnji iz betona in opeke, je izčiščen. Hodnikov ni, prehod iz spalnih v dnevne prostore pa je urejen skozi večnamenski sestav iz vezane plošče. Slednja služi kot priročen shranjevalni element, po drugi strani pa v izčiščen interier povabi les, ki v prostor vnaša mehkobo in toplino. Omara se v nekaterih elementih odpira proti dnevnemu prostoru, na drugih proti spalnim. Les je mogoče opaziti tudi v kuhinji in na drugih pohištvenih kosih v prostoru, svojo toplino pa lepo dopolnjuje beton, ki je uporabljen v tlaku, viden pa je tudi na stropu. Notranja oprema je zelo enostavna, tako kot je sama hiša, in tudi investitorja sta Nemca in ima je blizu, se pravi ta zelo čist stil, se pravi čiste linije. Tako da smo sledili njunim željam in tako glede barve, tako glede same notranje opreme naredili vse skupaj zelo minimalistično z nekaj poudarki, recimo nekih kosov pohištva, ki so malce bolj zanimivi. In zdaj, ko smo že pri toliko betona, me zanima še infrastruktura. Do semle vodi precej ozka cesta. Kako je bilo s samo gradnjo glede dostopa? Ja, to je bil eden izmed večjih izzivov. Dostopna pot je zares ozka, tako da dejansko smo lahko hruško uporabili samo enkrat in takrat je prišla, ko se je delala streha. Drugače so pa vsi ostali betoni narejeni na licu mesta in naj se sliši še tako retro, ampak z navadnim mešalcem. Kako ste si pa zamislili oblikovanje okolice objekta? Ja, v bistvu tudi oblikovanje vrta oziroma zunanje ureditve se je v celotni meri skoraj prilagajala tem čudovitim razgledom, tako da pred samo panoramo nismo sadili večjih dreves in večjih grmovnic. V osnovi gre za travnato prosto površino. Grajene brežine, površine oziroma ki so se ustvarile med samo gradnjo, pa smo zasadili z okrasnimi travami, mediteranskimi trajnicami, to so sivka in plazeči rožmarin, in tudi s cvetočim travnikom. V bistvu tudi sama želja investitorja je bila, da imajo tekom leta tudi manj vzdrževanja, tako da na ta način je v bistvu tudi vzdrževanje teh brežin lažje in manjše, saj ni toliko košnje. V pomladnih in zgodnje poletnih mesecih tako ne navdušita le pogleda na širno Vipavsko dolino in na beli križ z roba parcele, temveč tudi pravi ples cvetlic, ki na vrtu pred hišo razprejo svoje cvetove. Res je, tale krasna hišica je kraj, kjer se glava resnično umiri. Telo pa se spočije in pripravi na nove izzive, ki nas čakajo v življenju v dolini.